Николай Пирогов, салдак амыжын сымайы. Пүрдімінде туялы гарджық, ларать пәтчен пушне піксе. Вғыт сырақ вылкова гарджы, шуғалны килешне кетсе. Юратны убышки, ик ывыл, шуғалжыш иртне варжыра. Хай пурынать ав, чәрі, сывы, түссе жытса, хура журра. Шурда жұтса, турра бұшшапны, кашни гунах выл келінже. Етіргіре парне де шакны, хыштюх турамы жумынже. Иргаш тарать күшне илмезір, вишсаны герджік умынже. Самах пушлать, кыш хай сизмезір, кили жабе джунджеринжей. Хамыжым раз ире чемкертрім, шуратрым, үсірір улып бек, чаза хешейде күллендердім, бит херетмерім сирімбе. Тіліксенде ялан гурадып, ларадыр бек абат шиме, сире валли вара хурадып, еп кажық сем сөдел жине. Авландарза кенкердей мерім, лармарым той керегінже, хебердезе дезіктермерім, мұнуксене епчір жинже. Ышта жихал вырдадыр езір, ывылым зем, эс убышкам, білді прырзем детен тербейзір, шуп пулі майлаган негам. Хышра шулзем нуммай булзанда, шап-шамры кезір, вадылман, ывылым зенде, ашы, санда, шүшсем пірреде журалман. Ан ятлазамыр, туда жүрір, юлада беп каллех бітчен, кел вырынне анманыр, келір, хывырбада хамжедечен.